Nongjngi le KHASI na ka True North Leisure Center ka Badon Mission Compound kilala ban pau nam ha ka jing yakob jingi balatip kum ka State Aquatic Championships ka ba khat henyo badang sian. Da ka ba kila Khur Haduh punyo Tylli ki Takma Ksiar ringkat ki Takma rupa badrunong. Nalor ki jingyo Khur Takma jongki prangut na kini ki samla jingi batebit kila yo ya ka kusnam best swimmer. Kajing angnut jong kanika center kalong ban penroy ya kisap jong ki kena bat kilala ban penpawru ya kajing tebit ha kijing yakop hapo kajela kentup ya kamiglaya games bat kakong shali dingdo kabalong kanong hikai ya kisamla ya le kajingi kalaong bakane kadai ka klip man kajing sarong kabakraw na kabenta jingi ha ka True North. Nak jumi na po True North Leisure Center kila ya join ba aku san aku remote ingka te mismo sarong ban ong ba bon lagi kila yo medals na kani ko competition te individual medals kila ya yo ba aku yo kli ka gold te silver yo aku kli but bronze yo khatwe kli Kakunhun ya le kai jong kari India kala yo ya ka